Bare no ti yake. Bare no ne ya nyumba ya Gikuyu niwe rahurwo na akuithitio bara ya nyumba itu. Na ivyo na itu timurekia. Na nenguria MP aria meku akuma Central, please. Tutina thina na inywe. Tone twine mbeca ri mwinacio. Ni mbeca muraria na ni mbeca muhetwo. No umenye atiri mwiko nyumba na rika itiumagwo. Mwahora Gachagua kinya mwathondeka uria ati mugwika impeachment mumurute. Kuruta Gachagua ti solution. Bare no gu andu a Central manyitana ni maramenya ati marenda gutuhurithania makauma Central mena ndege ya kimanisho ngwanari angi na ndirinjo na andu aria angi makaica ndege magathio na ndi na kuria kungi guthie ko insight andu aria angi against ithwe mutika incitement within ourselves. Ongo mukore incitement ko impeach Gachagua ri mukiria rume ni mwathire ruwe na ti maithinga ongo ni nyua rume mutathija maithinga mwathire ruwe mugimare umirai muge nitwitwa signature ici twenda Gachagua thie na itu kimutatu muri atiri niki eka Gachagua tugicire guti mundu kirega kihoto kiho muratongoria nungi mwenake mbere wina ritho kana kwiririe muthama namba igire wa bururi mwamuria ki andu a nyumba itu tucokanirire ni muguthi munyitana marahura Gachagua no rira kumuratiriri ground ya kirima ena Gachagua solution ni ki no makatuke na Kagui gaitu gakuhita tucokanirire kana tugikora twi opposition ena Kagui gaku gakuhita ni uri ngitagira andu anyu ni uri aragia andu anyu makihatiririo no riu muruira kwene ndahunaga ndomaga muge tukoragwa tugatiri eka mahoya haya tamuindie karibu kau na igwe kuri ari da Gachagua gede aku gede bore gede Tokinyia hau tono wagarire muno ithe turaga rau bare no ti yao bare no ti yakwa na niko twandikirite Gachagua bare no ti yake kana tiguo nitwaiguithani uguo bare no ti yake ni yago mwathani ni akumirira